Khurumjari SKTV News na sandokchari ba Manipur file sithuramda mayam mutaram nokchari ngasi gi khanagadori bahiram asina Supreme Court na pikiba directive angi matungina thaung gi manungda panduna leriba delimitation gi process se Manipur da masi pakhakadabani tawgadabani haibani madugi thabak thoram singdu adubu haukiba matam kyadagi hauna Manipur da illegal infiltration illegal immigrants singi asoba issue ma leiba hojik thoiba irang asidasu masigi yam chauba role amakak leibanina delimitation si tawdringaida NRC National Register of Citizens si masihana update tawbiu masi implement tawrakanda loirakanda mitop khangdu oganda tasengna kogi lamdam asigi lebak asigi citizen asengbadu thamorkanda madugi matungda delimitation si tawbiu haibani adugi mamangda tawtargadi khudong chadaba chauna mayonagani yam chauna asoiba lehogani haibi wafam Raja Sabagi MP koi sana jaw bole sembana phawba phongdok polere tongan balup singna su phongdok polere aduna sigi issue sida Supreme Court ki directive su leiba aduga Manipur da thenari ba issue sing political gi issue aduga economic ki economy da thenari ba khudong sa da ba socially kari challenges mayam leibanina ta sena illegal immigration si sang sum wangaga leibagi pibam ni hana leiramba Wagi masing dagi kangen hengalakpa kul masing am hengalakpa sumgi isu mayam mamangda mayamna dum khangnaraba tana khraba ngaktani aduna NRC gi yamna maru oibasi delimitation si tawdringa sida Manipur gi damta di NRC ji yamna maru oiba ma oire haibaduni yamna maru oiba porama maru oire aduna sigi matang sida ni khanaga doisi ngasigi studio de lengsin dun lebiribasi political analyst Leong Thabam SARATCHANDRA oja SARATCHANDRA butaramukshari loinana Manipur University के Department of Economics की faculty member Professor CHINGLEN MAISNAM ओदा CHINGLEN सुतराम नोक्शरे अदु बहुजिक मकी ओइनादि यौरक्त्री ngaki matung da khoi simsoi soidana yauraknagani COCOMI की CONVENOR KHURAIJAM ATHOUBA ahan bagi oina oza CHINGLEN dagi lakanda NRC si yamna mathau tarai si NRC se Assam da su NRC tauki 2019 da publish tauki aduna Assam da tauki ba NRC si da question mayama aduga makoida complication mayama tungda lakibagi posu mayam lei adubu Assam da NRC tawba matungda sam kayam yamna kogi illegal immigrants sing se khangtokpa ngamgrage mohoise deport obu ngamgrage haibagi adugi question du su lei aduna hojik Manipur gi oina leiriba pibam sisi da su NRC si tasema masi tawba targadi mapung fana koi si khangtokpa ngamgini deport obu ngamgini हाइबदुनी delimitation की ममांग द NRC से हमने मथौ तारिसी हानदे सुतुम खनर लाइपोनी कमाई थमिंग NRC सी मणिपुर दा शुम ओरे को अदो सिगी NRC हाइदना कोइना हारिब सिगी सिमदी अखोगी सुय जरगसु delimitation हाइबसिमदी नेशनल की सुय लेरे होजिक नेशन सिगी याम ख्वाइदगी चाउबा पॉलिटिकल डिबेट सिंगी मनुंगदा सिगी delimitation से अमने delimitation हाइब्स द कोइना लोइन खंगरे assembly की सीट अदुगा parliament की सीट मस्त होंगबा change लेदोरी नि नत्रा होय अन मदाइ दुदा अखोगी पुनमक्सी मागी लेबाक की इंटरेस्ट अदुगा ngसागी म्याम की इंटरेस्ट अदु अपुनबा मागी inclusive ओइबा democracy सिगी इंटरेस्ट मदाइ दुदा तौबो ओरगदी मदु काइदे अदु मागी constitution की मागी लेजरिबा पिजरिबा मागी principle अदुगी मतुमिना तौबदि काइदे अदु मसी कनागुंबा अखोगी मागी powerful ओइबा याम शक्ति लेबा political party खरगी मागी vested interest तौबो ओरगदी मदुदि यारोय हाइबिसदनेबा कोइ जिकी state मयाम न कोइ जिक लान गी मोंग द होरइसि चौबा कोइ कनोमनि आई मसी पाक यानि थाजदे मरमदि चाउरबा इंडिया की state निपालोम सी मसीगी मायक चप चान हेत लेपे अदुगा मोइ चिफ मिनिस्टर सिंग याउना कोइगी मिफम फमदना पांगथोक्तना तौरइसि करिगिनो हाइदा मसीना कोइगी मागी अपुनबा कोइगी इंडिया दा चौबा मागी थ्रेट अमा लाकनी हाइबगी पोट अमा याउरी मोगी इंटरेस्ट का मणिपुरी इंटरेस्ट का मानब खरलै मानदबसु लै मानदब सिंगदुगी मनुदुदा मखोगी दि करिनो हाइदा मसीना कोइगी अवांग नोपोक भारत की द लैरिबा स्टेट सिंगसे मसीगी मखा द कोइगी साउथ की लैरिबा स्टेट मयाम लैरिदना को साउथ अजे कोइगी साउथ स्टेट मसिंग मयाम लैरि अना हारिबा सिगी मोदी कोइ रीजनल पार्टी local party अदु फेडरलिज्म दा ngौजुबा कामु हाथनि मोइदि हाना जिम तोर लाई मोइदि मेनसिंग की पॉलिटिक्स सी हक्ता हक्तिन ने यादे मोइ
मोगी सी खरा दुम लेजबा मसागी प्रिंसिपल दा जुम्फम ओरगा थबक तोबा कांबुसी याम लेबा अदुना मखोइना हारिसी मसी वांस अखोइ डिलिमिटेशन की पोसी तोरप तारगदी हौजिक लेरि फिल्म तोबा तारगदी अखोइगी अवांग भारत की लेरिबा मेनलैंड की मागी पॉलिटिक्स मसिना खा भारत लेरिबा स्टेट मैम जी मखोइगी लोइलम ओनबगा चप मानेना हाइरिने हाइदि लोइलम दौना खोइ लेबि फिल्म तारनेना हाइदि मसिदु असेम चम मिना हाइबनति मखोइगी मपुंग ओइना खोइगी चीफ मिनिस्टर सिंह अदुगा खोइगी मागी कोई पार्लियामेंट यामना फबा अखोइगी डिबेटर यावरि न मोगी बेस्ट पार्लियामेंट्रियन मयाम यावरि अखोइगी साउथ दि लाकपा मखोइ पार्लियामेंट सु दुम हाय मनु सु हाय मापान सु हाय अदुना यामना मरुरिसी अखोइना डिलिमिटेशन तौबाइबसी अखोइ कंसल्टेशन यामना प्रॉपर कंसल्टेशन स्टेट सिंग ची पतना अखोइगी ताना तिंगना तौरगा मदाइ दुदा अखोइगी यानबा अमगी मखादा तौबा अदु ओरगदी मधु अखोइगी कुइना सांगना हिंबा यायबा कंसल्टेशन सु यावदना ngसागी हेक्टा कोइ मसी सुपर इम्पोज तौदौना कोइ ngसाई मसी तौरनी हारकपा मतमददी मधुददी अखोइगी मयामची मखेलांगे मखेलांगबसिना मोइना हारिसी खरा चुमैना कैनोदा होरि लेबाक्स दैदा थबक फंगदबगी अवाबा लेबा अदगी चाबा फंगदबगी सेटपा फंगदबगी अदगी सेन तोनसलुबा ngसागी सिंगदोपा ngamdabagi अदगी मागी कारबार मयामची फेल ओरपगी सिगी अवाबा ngसागी वारी मयामची लोइना काउथोहलगा मसोंगलोमदा चलहलकांदा ngसागी वारी जी सोमदा ओलहलकांदा ngसागी पोसी डिस्ट्रैक्शन तौबसी मसी तौनब होनबनी हाइबसी मोगी अकन मोटने अदो मणिपुरदसु हुजुजिकी अखोगी याम तंगाइ फदना लेरिबा अखोगी ngसागी मी 60,000 गी मथक्ता लेरिबा ngसागी नुपी अंगांग मरोइना कोइ अहल मयाम यावरिसिंगसी ngसागी निंगबा काइबसी काम अखोगी चुमनगी निंगबा काइबा नतबा ngसागी अखोगी थवाइ भावता कोइ पामुरक्तबा सुसाइडल टेंडेंसी मयाम हेंगलैबा ngसाई अखोगी पुंसी सिबु पुंसी कौब्रा हाइबगी कनुगा ngसाई वहंग मयाम सिगी पाकुम पिम खंगना लैबा अखोगी मागी इंटरनली डिस्प्लेस पीपल मयाम से याम ग्रे मसिंग नद्रा को असुक याम ग्रब सिगी मागी सिगी प्रॉब्लम मयाम सी मसी खनदना मदवाइ दु कोइ क्रमाइ तौदना मखोगी प्रॉब्लम मयाम जे एड्रेस तौम होनगदगे लोइना कोइ मणिपुरदा ngसाई कोविड की मतुंग अदगी ngसाई वायलेंस ने मरम ओइदना पक्तकना तोरा तुरबा ngसाई कारबार मयाम जे क्रमाइ तौदना हिगललगा अमुतंग खोगी मखोंगना थोंगना ngसाई चप्पा ngमनगदगे अदगी लेंग ओटपा याद्रबा मयाम जे क्रमाइ तौदना तौगे सिगी वारी मयाम से मसी सानबगी मोता अखोइदी हुजिक से डिलिमिटेशन सोमदा चक्रे होय हाइदी अखोइसु मतुदा ngसाई नमदना याहोले नत्रा मरमदि कोइ सुप्रीम कोर्ट नसु मागी अकन मतम पीदना तौसलपगी पोसि लागपा अदुना आइना फर्स्ट राउंड से इन थमजनिंगी से ngसाई अखोइगी खनगदबा इशू मदर ऑफ दी इशू ओगदबा हिंगबा हाइ ख्वाइदी मरु ओइरबा मागी हिंगबा हाइबा अदगी अमना ngसाई हिंगबदु सिसम तमने हिंगबा नते को अखोइगी चाबा फंगम गतने हिंगबा नते हौजिते अखोइ चाबा फंगद्रिबने अखोइगी मागी सेल्फ रेस्पेक्ट इसान इसाबु अखोइ इकाइ फुनुजबा गी थाक्तु द चाबा मागी हिंगबा पुंसी डिसेंट लाइफ हाइसे यामरु ओइबा मदुगी फिल्म से लागत्रबा अदुना हौजिक से खरा अमना अखोइगी मागी कनेसि ऑर्गन मागी योनबगी कोथि तेदना कोइ किडनी योनजगे ने थिबा याव अदगी मागी ngसागी इज्जत योनबा याव अमा तौबा याव ngसागी हिंगना होनबा सिदैदा मसा भक्ता योनबगी थाक्ता मागी ऑर्गन सिगी कोइगी ट्रैफिकिंग की अदगी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ड्रग ट्रैफिकिंग की आर्म ट्रैफिकिंग की तोंगान तोंगानबा ngसागी तौम थोक्तबा सिनफम याम तौरबा अदगी सिगी मागी मॉडर्न स्लेवरी हाइदना मिनाइगा चपनबा पुंसिगी मो अमदा ngसागी मपूना तौनिंग तौबदा मताइदुदा कोइ हिंगनबैदमता खलगा मचागी मसुई खलगा तौनरिबा फिल्म सेदा सिगी डिलिमिटेशन की वाफम पुसरक्तना मसिना कोइदा इशू ओइलेसी मसी याम हाइतबा मने अदुना आइन हानबगी फर्स्ट राउंड सिदा इन थमजनिंगी से हौजिक मणिपुरदा कोइ हानदिगा होना कोइ कोविड की ममांगदे होना कोइना वारिसी करिनो हाइदा ngसागी मिटोप सिगमदे कोइ याम वारे नत्रा वारे हाइदी हेता मिटोप बेतो वरा मिसिदा कोइगी अहानबदा कोइना वारिसिना असम जिने असम सी अखोइ प्रॉब्लम मोरम मरमदि असमदा मिटोप की समस्या लेबदा मदाइदुदा कोइ मणिपुर यावना अदे अनपोक यावना हेता प्रॉब्लम ले अदगी मो अखोइ असाबा ngसागी मागी नंगी एनी अखोइ डॉक्यूमेंट एदिना आधार बोगेरा अमो रेता सारम जाय मसे असम दे तोरंबा अदुना नागालैंड गुम्बा अरुणाचल प्रदेश गुम्बा सुंबा स्टेट सिंगददी असम द प्रॉब्लम ओइ खंगदना मोइ असम जा मुनि येंगे अदुना असम द नोंग तारगा अखोइ नागालैंड इचाउ थुएना नागालैंड द अखोइगी
ngasai gi khoi gi mitop mian cha mayam chang pase ILP su lei riba ILP pina Nagaland da mitop mian cha mayam na landarak tana akhoi gi nangi kanu gase sigi khoi Dimapur gase mini Bangladesh ka na matam moi thon gi ne aduna si mapan dagi changkhalak ko mayam si aduna masigi awa basi Assam do problem le di mr oire na khalamadu Manipur sa du mak thoki ba Assam da foreigner su to matam Manipur su thokri na tra hauji ti kamai to ge da Mizoram ga Myanmar gi mo khoi do problem la hadi sino mo purapuri akoi atopa kambu masu mo selini somda aduna maning mamang si somna kandi yangi akoi ngasai gi so boi Bangladesh adi tai tai singsi da magi crisis lebeni na madu gi problem leire asam problem leire adi mathak tu da ngasai gi somda no Myanmar gi crisis leire adi Mizoram na madu da nakoi na ma hakthing na madu da koi gi yoksin bagi pot ama mateng pangthin pot musu leiba ana sigi marks dai koi Manipur masamak sida sigi ngasagi mapan dagi chang purapuri mapan oi ba haitare ko sigi awaba leiba aduna sigma puramak sigi yankanda Manipur re koi chana koi gi Manipur de lejaramba adu ko matam ama pi dana koi akang matam se koi 1951 hainari adagi lengana 61 ka hairi adu Supreme Court ki magi akon bagi tagi ba Assam gi de moi 19 mogi de koi 70s gi matung da oina tar ise masigi matang sidai da moino je hari si atopa awang no poki state singju Supreme Court ki magi adugi matungina 72 ki matungda lakhiba singsi madugi matang de engthulu kana haigi basu leigre na report ma piro kaina ana punamak si masina taidi karino haida koi punamak sigi masagi problem yam di am lei adugi manung da khwadigi maro ba province du manung da manung masu mapan gi mitop se masi Manipur ri asoba problems issue ji orga leire aduna masina dum issue hendana ko je hning to na sum le kanda hoji makke ko gi set ka daba cha ga daba adi anga mai taman ga daba lai ga daba ko ka do pana masin lon ka thu laga sige ko gi mito mian ja gi da som ko je en less oina sky as the limit to dana lei base masi nuai te ba mani ada tanjai dai da ko delimitation go option lai adu delimitation highway state da kariumba ko delimitation highway di missing de phom gi da ado missing du niom cha da ba missing du yum phom bo ra ga di adu ra ga di ngasagi mi tu khener ani da se samna da se ko 2011 ki census yum phom oire ne lo ra se hoji moti chap chana kari do idu no haiba gam dri 11 sin khoi kon boy 2021 di tawdre adu mathang moi tro kani na sa tawri paisa di pasan hapte tu budget di paisa reflect pasan tawti adu tawni hari tawrasun adu hoji tara lai bisi thobal da ngasagi MLA tara le bisi humpu sini adjust tawra di mapan han da duin adagi akoi gi Imphal west tram do le bisi trama thoi dan da duin adagi trama thoi le ramba Imphal isi tara dan da gi duini adu atai tai da ngasagi hengalanda hengalpagi tabak sina atai chingi karigi mayam si da tawra ka duini bako ana ina sigi aroi ba sentence one thamjaning bisi hoi missing hengalak pasi adum henganai adubu mong ta na hengalak pa missing de ko yam nai changi 1881 dagi na 2011 sibogi manung sida Manipur da hengalaki ba missing da hailo sin jage akoi gi among da koi gi chingmi mark ta koi gi travel sigi mark ta hengali ba missing si 1268% 1260 ga 9 gum bai tare si percentage hengalak pa matam da akoi gi maitai de hengali sina 837% gum ba sana 850% gi makha dai tare ko masai da hengal pagi wasi 130 years ki masi hoi population ki growth de da ko uba fange ba aduna madu amane hengalaga amana handai haibatu hengalibatu lali handari bisina akoi gi jumi haibi ofam natana punamak se ko yengjan ba ma mathau tarpa ano khwaidi maru obidi masagi mitop adu sukarma mitop mapandagi akoi gi ngasagi hipa phamba chalaga koi gi hipa chale hipa dai de pura permanent tasingi pot mayam lakpani na aduga yumthang nari ba lebak se achouba crisis ma lone bina koi demuk te di yamna maru oi aduna delimitation gi posi hakte idala na taw dringi mamang da tare tara thona khanaba tahum thokpa sing do madugi manung de NRC su mayang marti demand toropani na adman thamja hoi delimitation taw na ba khona ba matam da lakadori ba madugi foldugi matungina NRC si tahuda taragadi hojik leiriba piba masida hang delimitation tawthorkanda madudagi hena muk problem thorokpasu yai adubu karigidamakta Manipur da NRC si tangai fadabagi piba mama kamaina lahalkibano kari condition de lahalkibano kari precondition sing laigibano delimitation ji mamang NRC si yamna concern oi reise abi piba ni kari kenu le enkam NRC si national Register of Citizens.
masi India gi leibak ki lebi state pun namak tahun ba India government na 1951 gi sidagi si tarko matam sidagi da ko na hojik si update ai base masi tam si sin basi chumi bro chum da bra Manipuri case tadi barot punamak sidagi da NRC tawno honu matam da Assam na tan te to gi bagi record si ai na khangwa di leite logje ba Assam da su thengna tawba si matek to gi ba ko ki ba Manipur da di ta seng na da ai RTI tha da to jam matam da ko gi NRC to gi hai bagi kai gumba record am ta leite ma du information phang de hai lamni na Manipur da to gi de ba simadi adum ko hai ba tare aduna NRC se masi ko gi census asiga NRC ga si maru di delimitation to ma tam ji da census asine ba maru le to dori di census tagi ni delimitation to dori ba se NRC da natte ba to da bu ai ko ita darkar lori ba di achumba census am to le na ba hona ko matam da NRC si na mi screening to hoba ma chance ma lei adu gi damak ta NRC to gi hai ba ni adu sidai da ko update hai ba se Manipur di amuk ta to gi tri ba ni na ai ko update si Manipur case di update si hai ba chumda bra si ma di ai mota di update si hai han ning da ba ni adu bu mayam na dum hai di ni na inu du lali da hai jadre adu Assam na ta to gi bele ti adu Assam bai pak pak ta na mani ani subada ida hai jading bi NRC se masigi natabada population rest tare bam su tongla bagi leiko madum ma soi khoi kaw ba yade ado hojik si leidiba 201 dagi na 2011 baugi sidai sida togiba census to natana atei makha ta si togidre kali gino ai matam da kali gi togdre ba maram nam lei Manipur da su ko singi district khala da bera legi ba ko kiba memam leire hojik lai ba phibam di kali gi damakta Manipur da election tawma tamda ko sit asuk hongdok hongjin tawba tawdaba delimitation ji tangai phadan tawdaba yadaba outer gi dam ko tampaki lam ga tawli si ma si lokthok na tawgi ga si yam pamna ba leyaba adu ai ko gi sit hengat ta ba handaba di madu di matam na tuina magi laksa ga do poni madu ko count to ngai leite MP masing da su hengat ta ba adagi ma chap chan lei jaraga su hongdok hongjin tawda madu gi de tongan ma mu le khana rakanda hojik tawriba ko gi kano se masjida Manipur ne Assam ne ade Nagaland ne Arunachal ne sigi NR kano se ko gi delimitation tawna bagi damakta Bharat ki Rashtrapati na 2020 ga kano do ramale ko 20 ko madeda magi lokthokhiba man leyaba ko ada masi tawro haidna ada masi tawro na haiba sidida ko gi Assam gi di Pajana ma 2023 da aikogi August thada aikogi loishin remoi gidi ado lehori base Manipur le Arunachal ne aduga Nagaland ne sitore aikogi sumain to Nagaland su delimitation to se pam da bi wa ma la e moi Dimapur la sit yam hengal le ko le na aikoi da su sit aikogi sit hupu da gi hupu hengal pa su yai ta pa su yai di wala te ta di ta roi adugi potuna amu wara kan da hindu engine du thamma kan da aikogi leigedori ba pochi de mani hojik India government ta pidi poti case ma la Supreme Court petition ma la maram di delimitation demand for delimitation haida torga for the state of Assam Arunachal Nagaland Manipur si to matam da nahan aikogi March tarik 2025 se handaki sidida Supreme Court na directive pire hai ba sing je tha ahum melung da loisil loina ado Assam gi loire hai ba loisil lo hai ba matam sida India government hojik reply ma pire moida Arunachal amasung Nagaland gi di process yam phajana nithina chathari tawdu Manipur gi case di hojik le irang asina aikoi tarai na loba ko ngamdre masi hek pangthok pada arai bo oidre hairamina khange adu mathak ta mu handak Supreme Court ki judge mayam sula ami ko maduna su situation ji masana dum khangjare aduna hojik la iba phibam di Bharat ki leiriba president ki order aduna masa su leijare Supreme Court su leire hojik la kadori poti aikoi na haiba NRC leiba leitaba punamak dunai koi gi masak oira kanda law court ki magi directive ma lam na koi na thengna dori si court ta thengna balata na silhai na nataga na bu andalon toro ya ba pot oiroi na imachma haijani maram di kari no matam da aikoi gi Supreme Court ta tawra iba pose intentionally masjid state mani sigi da tawra amina aikoi state state da koi ni yaning de harga
andalon hon ko la sara hen na de adu la miyam yahudu de ko madu kasu kai de madu to bada adu bol ain gi lai ba poni na ain thengna ba ta ba ain thengna ta ra ga di hojik ko gi athobu su lak bi le ko civil society organization sing na lo ri ba phirep masini da masak sing di phajana thijin khochin la ga madu su mu wak tor ka doi ni masini political party sing na nahan ji npp gi office ta cpi ne cpm ne adi npp ne tor ka na noi nahan pulap na ma pangthok ki ba do mari da party ani lakte manipur yo na moi tra tuk la kan da BJP amasung Congress lakte hare Congress ki di taseng na harab da makoi miyam na loba philep de ko dum tawli ekoi kaitang khuyong na lakki dam ne hare BJP ki di silent roi on other side Naga People's Front ki di masi process ase mai de ko disturb am to tong de ekoi su che pau phang de khote ga to de moi na khalli sina ka mai to ge matam da handaki si to matam da chingil lam da sitche henga kani tampa ki da handagani hai bagi ngaujeban nungai baro om da khan ba jala natraga na kari maram ji sungkang khang na kari no tori se la khang da hojik lai badi NRC tawba tawda badi potu thamma NRC tawraga masi ko gi delimitation tawgani habdu tala hojik lai ba pyam ji tawrdi mi khara si ko gi population adi dum yaw le khara di horen vote hada matam da di dum yaw dori ne aduna ai koi na yeng dori si kana na hin ge ba se naga da su dungai re kuki da su ngai re koi group ani si yeng matam da naga da di masing ji ke su yam hegate ba su yam ba sahi se ko tangai phata ba hengat pham tok do dum hengat chabai wani aduga atopa kanglup ama da di yam hengat le adu di naga sin ma se tumin na harau harau na masi di koi singil lam da sit hengat le loire na adom da ngaura le la ga di ma di khaitang khan da ba su me na logjai aduga in the case of Nagaland the dimase yaning the thore ise akogi Manipur gi yes the lai basina missing kano to bugini ada handak ti amuksu akogi parliament na immigration amasung foreigners gi bill lama torga pass to ni ko adur boy di masi ga su yam nakna ba pot amu oire hariba mayam ji da koi na irai lai na akogi kano ji da andalon khara torga pressure khara torga de political party me ami torga kharam na yaning da torga machui to mo ta punna masi thengna ge harga di ain ge pose kana na to godage Manipur government na to bi gadra ai thaja de Manipur government na de da adagi political party me amna punjil laga to godra madusu sak mai si sana da na sum amaga si leng thengna da na sum lei bagi sana da ba moi masen baw ba si amana torga amana thengduraga tawna bi fiam da leiraga di alusu mai pa oi adundi masi de ko civil society organization jing na torga dana hena ai ko mausa nei su tawla iko masi na tawam thopra thok da brai civil society na taw tawni hai hai jabai wadi leite ai ko gi sida ain ge pot ama thengna hodraga di ai ko na somda andalon tawduna khotna ade irang tawbudo madusu tawgodabani public awareness tawna ba sarkar khangna ba aduna tana ko na irai lai na hekta marai na kano tawjani gai taw du horen tawda yadre haira adi vote le ko do mayam sina ba ko noi bam to hairo ba vote ki namai ta ga tana dum sin na madagi vote ki hojik sudu ngai vote khoma do ki to mayam am yauri dana sa aduna ai swaida ko ain gi ba mi nga ma kum na yang ora ga yam kum na a to z tor kan da supreme court ko thengna na ba se masi ta hudra ga di isam cham na to ba yaro ya na ten lai pam darga su pam de na dum laurga madu darna torga dum yaga da bunate logi through da thengna bagi kari to ba ya ha du gi poni ai tamo thobu da lakshira kan da 2011 da pangthok ki ba census tu da leiba Manipur gi missing duga 2021 da pangthona ba torom badu to khare 22 da hapet asa torom ne tu tawgidre adu matung da house phau tawdri to sei sida tawba yai adi ka sum ngangna ba leirami adu bu madugi yam kuiraba poni madugi mamang dagi Manipur na India da tillaba matung dagi oiraki ba illegal immigration gi chang adu hojik handak tak hena hengalak gi phiba ma mai university maduda hongdana adumak delimitation tawgi taragadi oirakada ba oiba yaba adu oikiba yaba haitare kamai masi yam serious oiba matter ni sigi si gentle ekoina tarai na chumnagi magi khoi mandatory constitutional obligation ni chahi tara da census tawraga following Canada delimitation tawgadabani natural magi growth of khoi
population du rational oina distribute tongna ma tongna bani na haijaba taraga su Manipur gi case study yam thina kyam serious oige hai kanda India da tin khro matung dagina ngasi phobada sangjan kriba mitop se chap chaba masing kaya no habsi koi state government da amani India government da adugi database am leite ana problem di kamai la kya kanda mi kayam changjang gre kayam lei khre habsi khangda basina maram oiga changriba mitop se masina Manipur gi magi leijariba magi social values magi environment gi magi leijariba valuesing magi forest ki value magi society dugi magi social culture gi values historical magi values amadi leibang sida allegiance legadaba ai leba sig bu nungsi jaba leba sigi damakta kogi kahe tare kathokning ba leba sida magi legadaba attachment emotional attachment hairi basigi nationhood ki Manipuri nationhood ki belongingness se sigi si yaugdaba sigi poche carry togdaba mi oidone mi to haibse ekoi lebak sida ekoi ima lebak si yam nusi si kai no hai kanda leba si dagi leba si horokibagi magi civilization ki process civilization ate evolution ki process mi oibu kunai na taibang panda koi ki khundarak pada ekoi su ahan ba mi oibu kunai khunda basi kobru da khundai na hairi natro kobru dagi horaga mathang mathang kumdara ga ekoi si nakal hum da distribute togi na makhel da si ju nung yung ga leirim ne departure stone yung ga leirim ne adamai tawna leiba koi bagi ching da tariba yellow mi singsiga ekoi tampak ta leiba singsiga gi leinariba magi blood relation tongan magi values me ama aduga ching gi leiba forest and environment gi magi ecological balance na tampak se hingini loktak ta tungi bi singsi chingdegi chumdaraga sida tungak pasina ekoi gi civilization gi magi keno je horai ni ga haiba tongan ba ekoi gi value leiba sigi value se khangdaba mi masing duna ngasi thumat khar kanda India gi constitution na chawyeng yengaga haiba mi singado particular category ma da moina taklauna masa khange hairaga scheduled tribe ne na hairaga indigenous people unthoki basa this was the first biggest mistake adugi mistake adugi tekchak tune ngasi ekhoina purisi adumaina masa khangjan gi ba mito mayam da scheduled tribe piraga reservation piraga yelahumi leriba ekoi gi ithakta makoi doina privilege pithoki ba India gi constitution gi masigi error se achouba oversight toki ba pot se masigi achouba burden nama tekchak ama ngasi miro se puraga leiri ne sida kwai sathire di kaino hai kanda India government da state government da changriba mitop singi data leidaba taraga so aikoina maraga yengjaba kanda handak state government na thadora report amada 67400 chaurapna 67400 ki bogus voters Manipur ki electoral voter list gi kathale identify tawre 67000 habasi ekoi gi di kendram dega voter listing kunthra le di loiren listing kunthra sida su vote listing tare phong mi na vote karim ni MLA oidoi ne listing humdra tare chena kendram mamda listing ohum mari yenjan gi matam da Manipur gi election gi politics amari Manipur gi assembly gi politics si aduna determine tawre de maram kai lege aduma danger number 1 danger number 2 da 1967 da Burma Kuki Refugees Association Manipur haiba association namana India government da chi irame relief aid ki matang da maduda mana policy 1500 families of refugees repatriated from Burma due to the unrest India manung da refuse piraga thambi basa makoi gi awar pa sing si kharaga hen extend to biraga awar pa sing ju cover to biuna makoi gi chairman da chi iramine ba adu ta adu gi 1500 refugees families se kai chakhraga और मोई गुम मैम ngasi legitimate lambasigi as per citizenship eki matungina sahi tara mari mafam bisa leiraga citizenship ole hairaga su indigenous people on thokudi chumra makoi da scheduled tribe grant to chumra makoi da assembly seat reservation pitho chumra adamaina constitution sina chawyeng yengaga sakchu manai jat manai maikai manai na sum torga pisan gi beduna Manipur gi top pa magi historical identity political identity sovereign identity ma lakcharam du tamna comprise torokanda lammasi da allegiance leitaba lammasi gi chingpal turel gi value khangdaba singna chingda khundara kan ngasi chingje kangkhong chaire no hek tabaga flash flood thoga ekoi namda de ikang thoe ekoi gi turen kange ekoi gi forest area se loina devastation thole aduga chemical chairaga opium poppy
plantation tawchale forest encroach tawraga yum sajale state na how many village ahambada 996 village identify tawre akon bada total 1560 gumba identify tawre hanakta aikogi MP na Rajya Sabha gi MP na Parliament de puthokanda 883 village illegal village laire puthore ko sigi puthore ba sigi village mayam si da belong to riba villages mayam do mitu boy do natra makhoi mayam gi account ji kamai to do no haibasine ba ana siguma mayam si kaimta nachung dana masi 1960s dagi horoga hojibok chanjing riba mi si masing thingam dana leirabani masidani ekoina NRC gi exercise tawrakanda retrospective effect ama base year ma set tawraga 51 do set tawrakanda adui matung da changa phangai do individual na identify tawraga makhoi si masa khangdok si haibana aduga makhoi si minoni new settlers ni immigrant ni natraga illegal immigrant ni natraga native ni natraga indigenous ni haibu khandoga category in the thamaga mafam masida moina lainanaba madugi tonganba administrative law semaga lehenbeda ke shukai adugi arrangement ama tawdana hairu mi singse loinaba constituency khudimagda chaitho legrakanda delimitation tawsalaga population wise rationalize tawrine na tawra kanda hujik psychota lising humfu ega voters lising humfu en lere psychota paulian hauki ki constituency ne hai madeda voter lising humfu en lere adu ta lising kundra gutha semadi immigrant ki population da constituency pira ko film la ka dore advai to mitop sing option give jaga sing sida makhoi gi exclusive assembly constituency sem gi taragadi akhoi assembly sida da mitop ki representative sing sum changjak ta bane ba asam da suena sigi tawri je mi chani pan jama pan hen siri ni 1971 gi bangladesh war na maram werga mass exodus thokpuduna asam da changjak gi bi se bhamen tarak ta dana adugi ihog da gi NRC tawna la phudu da madugi Assam Accord ama mi chani pan chama sira matunda tawbudagi adugi accord to Supreme Court pukhala kanda namdana yanaki agreement duri thabak onthona NRC crore lising amaga chatruk tingaga tawhan kheba mi crore hum hen leiba population ni na adugi poto ekhoi gi sida su adung bagi stage ama ngai duri bra nataga 1950s tagi na hoji pau chanjing mitop sing ja masi khandok tana delimitation toksan taragadi mitop sing assembly constituency sem na ba delimitation to boin thokado ni na masi Manipur miam na yengau da yaroi natata de ekhoi gi whole Manipur gi politics ki magi policy framework ideas mayam si mitop yaushalaga makhoi gi interest influence tokini makhoi ngasi sing da kun tari se sing je habitable oiraktraba moi ngasi lam kokthoi ba uru phaktat liba popi thajaliba mayam se moi lebam yak ten khalase ba moi di atop singam da salong lei gine ba but akhoi di mafam masida sahi lising ani hena mara se taraga khoi di atop um taninga lete masida khoi ni hingai se khoi gi lamgi akoi bagi ecological balance na khoi di hinga lakchabani akhoi di mafam si kande yadabani na akhoi gi responsibility ni aduna NRC tawdana delimitation tawna bagi maram se akhoi isana suicide tawboi na thokani ana masi akhoi thingadabani haibu isani sabu koi suicide tawjabagi poto laktaragadi mutkiba yabagi aduga leiriba indigenous people sing sina thenariba challenges issue mayam si kamai tawtare adudi yelhomi gi marai busi karino habi poto lakadoni oja kano da Chinglen da laksarakanda delimitation tawna bagi pot si masi si tasengna demographic amsung political structure do madu sense tawna ba ATM amani hana dum haibe yaro delimitation si mai संविधान की मतुंगिना तोबम थोप खरा दि लेरे को हाइदि अकोइना मसागी साखोट खोंथांग की तौरिबा थबक अदगी मागी पॉलिसी प्लानिंग तौरिबा खुति मक्सी मिसिंग या मैले नि अदुना मदवाइ दुदा कोगी मिसिंग हारक पसिदनी कोगी ngसागी हुजु जे कोगी मणिपुर थोइबा भाइलेंस सु सिसु सिगा तो मैले न कोगी कुकी मरतगी कोई तोन तोन कोई प्रूफ हाइ तारे हुजिति प्रूफ सिसु हुजि कुकी ओइ ओइ दे मयाम सु यावरे को मागी अपन बगी दु हाबवा दु हाइबि नु हाइबि सु मयाम यावरे कोई याव याव दि हाइबा मयाम सु यावरे मखोगी मरतगी सु मसागी प्रूफ खरगी इंटेलेक्चुअल सिंग दि मोइना यामना सिंग हारिसि क्रमाइ तोगेदा मखोगी मरक्तसु सुमाइना कोगी illegal immigrants sing changjalak pasi yaning da moi su mayam lei samnai da moi yam powerful leba sakti leba kambu kharaga masi kusam nar kanda makoi si akoi gi mafam du makta da hana digi leichara ba kambu si makoi si magi mafam du makta da refugee olak ba haitare adai mogi magi land gi man gi relation hadi sigi mapu obigi mong se masi su khar khena badina
masi jo koi land reform to mak na tabanina masagi chipki khutta loina lerakpanina kramai to geta mistake ta koi gi mana tawning ba toropagi matam sigi koi gi kanu sigi chana da ain hongai ba ain democracy ganatantra adigi hongai ba land gi hongai ba hong ba mapu manai gi mari hai tare asidi han gi du yadre hujdi ganatantra matamina sumai to mkhoi gi marakta su sigi achauba koi gi conflict ma leita ba su nate ba singa su zik achauba problem amani aduna ina laksaningi ba issue di karino haida hojik si delimitation hai ji missing imatung tawdam moista ngasagi missing yami ji hajalaga khul yami hajalaga ngasagi matu vote bank politics tawba adagi toan ba koi gi magi central sponsor schemes meama koi laiba se samna da koi manipur gi handaki union koi gi union gi finance mission puthokriba manipur gi budget di yawrisi ta ama ta khangalabada central sponsor scheme jigi lupa crore lising tra mari khara hen yawriba hanadi biren gi matam jo crore lising tra tu gen yawni ado hariba mayam ji chai thorpa matam ji da missing jiga adum mai lenar ka da samna de na NRC ko resu natragna any ko gi central sponsor scheme jigi missing jiga adum khara adum mai lenar chatle adagi nangi social security nangi pension gi resu amagi resu loi mai lenar doini adi mathu election habam yawni ana punamak si nga sagi koi uraroi khangaro hena manung stadi tawning ba tawba henganing ba koi gi nga sagi recognize tawba tawda ba thidna koi village sening ba semba missing ji nga sagi pap tapchan ba ade nga sagi ade wanghai da su dum ama apchan ba sura sambad su ma hapa ade imphal gi men su ma hapa sumai tawna tawba sumo makal gi koi gi magi pack voters mayam ma yaw da banate ko delete tawrising si adai su mayam mai le ne ko Nagaland da thoi Mizoram masada su thoi tai mafam mayam su thoi Manipur su am chong thoi sigi posing je aduna aina thamjaningi delimitation haibisidi missing hengalak pai matungina ahong balak pai matungina madudi magi tawdaba yadaba amadi adum lakadoine adu madu sengna niom chumna tawbudune ba khonja kale hoi yam fiar oina tawbudune natari fiar oidana hosigi laiba sidai da super impose torga tokselak pa targadi maduna khogi hiena ngasagi hen afaba pol purpoi mota ngasagi kangkhung chaiba ada ngasagi manungi muknaba toan ba masengi marta muknaba adiga choba political goiba yam sathi ba pot orekngai machak su oi se khoi jiki jik manipur khoi jik khanari state da south lom dadi jiki mayam se khoi gi state mayam se pujana da meeting tor isine ba sigi meeting tor khoi state da khoi gi yaning da ba yori ba state sing gi manung da khoi yeng che ba yam chawna kerala ma khoi yam chawng yaure moi soya de masigi koi delimitation si masi phom oi binu si moi am kan hai sta tawbra targa di makhoi di mangja bang tangai re haidana moi si masi koi gi hakta koi delimitation si moi pan be yadre ko saka su pan be yadre moi myam su pan be yadre adagi Tamil Nadu chawro Tamil Nadu soya yadre adagi Andhra Pradesh adi Telangana Karnataka adi Odisha West Bengal Punjab mayam si hojikti moi si haur kre aduna Manipur khangtana te delimitation gi hoi akoi specific ki oijaba koi khra dilai ko adu India gi chawr bi state sing sisu masigi map to lep si hore mamdi sumna gi koi delimitation si संविधान piri ba magi niyom niti madu kaunu di matuina torok natraba just masi koi gi magi political gi interest ta aduga yamna sakti pari ba kangbu singna ma koi gi masagi game hai tare ko moi political game dugi kudong chana ba dem da tawbani hai bisi gi posi oina hojiti lak pagi pot ma lae aduna hoi Supreme Court na di masi lotion bi wafo malai adubu condition na madu magi lairiba fibam duna circumstance na koi gi lairiba fibam duna maduna pami tawdragadi court na sudu madu khana badu lakani tawdu madu da koi phachana koi gi madu plit tawbam di changdra madu koi sarkar na lenga na mari lene bi lenga adu mari lene bi sta order sina madu phachana plit tawba changi bhar sarkar masa maksu hojigi lairiba Manipur gi lairiba yam sensitive oiba fibam lairiba punamsi yenga madu phachana koi gi court su madu plit tawbam changi na khalle aduna ina yamna sangna thamjaroi aina lotion bada aina thamjani basi koi gi yamna koi gi consultation any kone thabam tawmatam da magi consultation yauda basidi akoi ganatantra gi adumba chatpa lebak tadi tongna de ekda koi napu tawbisi aduna ganatantra chatpa singba democratic country madadi consultation state to gi adigi mari lener bista orna sing patana tana tingna taroga tung koine chatpa ya gadaba adungu makal gi phirep sing si warep sing si koi lorga thabak ongadabni natragadi masi napu to gi targa su heng thabu on olakpa yaroi
ana punamksi akogi consultation aduga ngasagi akogi phaminaba dialogue haisi yam mathok tai ana dialogue yaudraba consultation yaudraba madudi ganatantra gi inclusive ba democracy gi manung changde aduna madu na maram oiduna akogi ngasagi delimitation na purkado ba kana badudagi madugi mangja bane helaktana akogi lebaksi kangkhong chabi film lakadoni ba aduna iji hongji su aroi boina hajari akogi masi without any akogi consultation Fazana stakeholder masida so iba kana phang puna masi consultation patana toroga madai du koi masi thabak ona olang na bagi yam fear ba lambe lamda lakna na koi hona bai do madu koi lenga bagi madu to hom thopani madu gi mayak ta torok pataraga di aina kan bada madu koi shanti la koi mota maduna another koi counter productive oini na mai tamjai hoi delimitation to wasi hojik maki oina di masi yamna suna daba ama oirani haibani masimangni pai phongdokibasi aduna phongdonariba miyam marksida ngarang handasu Indian Home Minister Amit Shah haiki wafam ama lei karma wafam na haikanda India se dumping ground ate aduna lebak ki sakhona bagi damakta lakpa mi yoi singudi taram ukani adubu national security da lebak si thugaina khona ko mi singdi akan mection lokhone amni adubu Manipur da sigi example si Manipur da ure phange sigi issue je thoe adu taragadi ngasi fawbuda Manipur da center na kayam yamna indigenous people sing si ngak sena ba makoi gi keno si kanna ba kadai ko hona krage hai question su lakadune duga Manipur da delimitation se kayam yamna maru oi bajano gawain thang Actually, delimitation actually koi gi amuk semdokre amend dawna 2002 da hojik semdok padagi maduni hojik koi satna dawrise aduna koi gi siga mari lena na koi gi census ase home ministry gi makhada work tawri bani census se koi na home maraga koi gi law and order gi kari gi du na tamda census ase home gi makana Amit Shah na mana private department se masti da census ase sumna tawbai si magi matik chaba sarkar amagi magun oidori na ba aduga madu census ni om chumna tawdradi home ministry se fail ore haidori na ba koina aduna mahaki department ja phaba adi matik chaba hen garagadi yamna sumna akogi population na se kana na kamla into bono ha se yemam sangi aduna masi mai makhada leibani aduna Manipur gi case di mama sa jo khange hojo ji loilam supreme court gi loi khange Manipur gi leibel law and order gi even supreme court gi judge babuda sangba yaba ya daba jaga torisi nuai te dna ko ahan bada masi gi wafam se akogi nainar matu dai la khetang panjaning ba pot amadi akogi Bharat Sarkar gi mathakta ni tawrise akogi Supreme Court akogi kanoma petition ma tawrise masi mana tha ahum se masi akogi kano ele matam ji pire madugi directive se pi matam je akogi March 2025 ta pi bani Supreme Court na adu akogi kanona Solicitor General akogi Mehta na magi matam khara pibiu haina tawbadagi Supreme Court na lakadoliba July tarik kunma thoise 2025 sidesida next hearing am tawdoliba masda tarakadoliba film do madune ba khoi yamna khoi da laibak thiba yai phaba yai maduna amani aduna sigi film je khoi yenga kalsida government of India na tawdoni khoi gi Manipur gi kaino yawbala tamina khoi na masda hai ningai kenta upai leite ba ko aduna khoi da weak point amadi sini aduna ahum suba point da aino sai haijening madi NRC gi khoi gi tai koi matam ma koi pinari ba se masi 1951 na mamangai dei koi na hairi se masi am reasonable lo pot ani kani gi damak to Manipur state ki cabinet na hawi ba dugi government tu na 20 kalo da koi gi 1961 na hairi se masi 1951 gi mo 61 hairi si state ki ma mana apa ma mo ba dog do ya bra asam da du to re du le koi si to se ni amana mu atopo state amana mu 1971 da mo hairo la kano da mo hairo pai da hairo na 81 mo hairo 91 mo hairo adu boi di citizenship se state amana lausin laga masa do pungtho ga amada sum amagi state tu de da badu ya khar ga di bharat ki oiba citizenship oira kadori ne ma se Manipur su la tu ne adu boi di state amana mana tawning ba akoi gi kano se matam je pi laga tawbasima di masidi am laleng khali aduna akoi strictly 1951 se tawam thokpalena ai gi mota di lojei adu miam na su mase percentage wang na masi 51 se loina mak pamle na lawi government of Manipur na 61 na cabinet lawi do masi akoi gi yam na chana da pot amane na simda ga thamjage adagi mani suba point da
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯤꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯄꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯁꯤꯠꯁꯦ 60 ꯂꯩꯕꯁꯦ 40ꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯨ 40ꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯀꯗꯧꯅꯤ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥꯒꯤ MP ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ 3 ꯁꯨꯒꯗꯧꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯈꯣꯠꯀꯠꯂꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯤꯠ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯃꯟꯕ ꯄꯣꯛꯏ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯂꯥꯏ 12ꯒꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯇ ꯄꯤꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯗꯧꯒꯗꯒꯦꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯍꯣꯕ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯍꯧꯔꯒꯅꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯩ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯦ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯇꯧꯔꯒ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ इलेक्शन मतम से मसी लाकदोरिबा 2027 से मणिपुर की सिददी मसी अप्लाई तौरकदोरिनेब को अदुना मसी तौरक मतमदा अखोई सिदैदा करंबा सेक्शन ना करंबा एरिया दा वांखलकदगे कदाइदा नेमदगदगे साइ बांगदसु मदम खंगना लेरे अदा अखोई सिदा सिट मसिंग जे हेंगलकदा हुफुदगी हेंगपसु याय अदगी हंददी हंदरारोय अदगी MP की केस ददी अखोई याम मरुलिसि मौजादे होना अखोई केंद्र निपान से सिंगी लमदा यावसिंगिबसे सिंगी लमदा केंद्र निपान तंपाकी यावबसी ngasi bawda he kagi badagi bot dadi long laba hai ka har ka dadi nomata ana bawang daba jaga ne na ko gi tampaki kendra nipan se masi haptin bibase inner da haptin gera kamai to ge natraga atopa kendra ama ahum suba kendra ma semba yabi possibility dei braga sisu hojik matang chari ge khana uba sumen khanjai aduna ai hayening badi sagi matam ju leitrabani na ko gi Manipur da lakadoriba delimitation ane koina तौबसीदा डिलिमिटेशन तौदोरिबा मफमसिदा लेगदोरिबा कोगी मणिपुर की हजिक लेरिबा गवर्नमेंट से मसीदा डिलिमिटेशन की मरमदा कया यामना सीरियसली खनबा याबा एडमिनिस्ट्रेटर कयाम यावरिगे से कोगी MLA सिंजे सिगिदि माइ वोट फंगनबा दुगी केंद्र की सेमदोक सेमबिन तौबा कोपा अदोमना चलमगनी अदुगा तसेंगना हारदा पॉपुलेशन की मतुगिना लाकबा मतमदा अखोइना थिंगबा सुंगा यारोयबा सिगी जगह सिने एंगतपा अदगी सिना हंदबा आइसे अखोइना मदेदा याना चिकसु गमोइदो पोनी मदु लाचगनी मदु दे कोइना हाइबा ngमरोय अदुना लिमिटेशन कमीशन की माइजम अदगी ओमि मतुगिना दा अखोइगी सिदा कनाना अफ फटदो प्रिंट तौदोरी से कनाना प्रिंट तौबिनबा अखोइगी मणिपुर लेरी से मपु कनान होइसे मपु कनान होइदिगे सिविल सोसाइटी ना ए अखोइ राजनीति दल सिंगी थबकनि मसिदे अखोइ तौदोंने ना हार अनिने मोइना तोरको पोसिना मो अखोइ ग ngasi बाउदा राजनीति दल सिंग तौ मतमदा माइ मागी सिचुएशन कंपेलस्ता नत्रगा माइ मागी पार्टी की नत्रगा मसागी इंटरेस्ट वाक तोरपोसी सांगना तोरपोसिना मोइसे कदाइ बाउबा पुन्ना समिना बगंगदगे नत्रगा मोइ सीरियसली अचुम्बा स्ट्रेट ओइबा फाइटिंग अमा फाइट तौबा याबगे अदुगुम्बा मोइदा करेज अदुगा मोइगी थौना लिंजेन से लेरब्रा हाइबसे आइदी आइगी ओइनदि यामना सिंगना जायबको खर तौर मोइ खनाले खोनले दो तौबा गाय तौबा अदगी याम नुसिनरम दमिसु पार्टी पुल्ला कादे दे दुमे नुसिनबा पार्टी पुल्ला जो पावर बे मोइ मुनरदि हे तौनबा सुमाइन तौर कांदा अखोइसे तसेंगना दा कनाना थबक तौगदगे करमबा थौना बा लॉयर मनुंगदगी तौबा ngambagi शक्ति लेब्रा कोर्ट केस तौबा नत्रगा करिगुम्बा अपील म तौबा samna hat tarku akoil appeal am toktarsu supreme court ordi paisa yam changi ko sang changi am tawi पुनमक से तब मतम दे कनाना तौगदगे खोकदगे से हते होना अखोई अथोब होइदे सोई सजेशन पिजनिंगी विथ ड्यू रेस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन चिंचिगी पुबिरिबनी न को सि कमाइ तोगे दे कुमना खना होदने को यामना हाब हलि पंगलाव लारो पंगतों तोरो तौब याब पोता न तब याम डिलिकेट होबा खैतन सोइबा दे कोइ जे तुंगबा सोइगने न खाली आई स्वाइदा थमजरगे अदुम अथोबना मखाता अथोबदा लाक्सिनिंगी से दिल होय जुन की जुलाई की तांग कुनमा थोय अदा मुक हियरिंग तौतारगदी इफ सेंटर रेसु हाथु हाथु ना होय डिलिमिटेशन से तौदन खितंग खनबि हाय तारदि कोरना सु मदु केनो तौरक तारगदी असासु तौरे जिं खलसे दु तारदि मदुना अमा लेजागरे सेंसस तौगिद्रि 2011 दगी तौगिबदुना अदे NRC तौबियु हायबनि कोइ सिता लावरिसे अदु तौरनी तौरोय हायबगी पोसु केम लेत्रि सेंटरना तसेना स्टेट सिदा NRC तौरकनी हायबगी पोतो हजम ममी केम उद्रि अदुनो डिलिमिटेशन से सोमदा ngairga thamingai da kitang
taphala thamingai da somda kem stong dragadi dum samana ba hamu dum ta do male duna tasina center na si step se soidana paikhala kan en khanmi akoina di demand tawi to biyo mi to ki adu mayam gi haidi sidi leba ki sagi tungi leba lep kada ba aduga lakada ba generation da effect to ba agenda oi banina masi tarai na hekta namdana to sangre ha ba to biya por oide masi di khoi ka heta ing sa hajaba masi hingbam sung siba ani gi langdai da leba adum ba decision ma oidoi masi khoina tarai na hekta thadok pudi ai manipur gi miyam tana ai thadok ka do mande of course magi delimitation si khoi yaning da banate masi miyam na hai si delimitation to no ha banate ba hoi delimitation to na bo hona bada noina सिजनगदोरिबा सेंसस की डेटा सी फेयर होइबा सेंसस अमा हाना जनरेट तोबि नत्राइगा फेयर होइबा सेंसस अमा सेंबिउ हाइबनेबा फेयर होइबा सेंसस अमा सेंबि हाइ सेंसस हाइसिदि मिकोक थिबा हाइबनेबा मी दो करम मिनो दुदि मोय यावदेबा मी मकोक तो थिबा हाइबनेबा अर मी मकोक सिदा लेबा सिगी असेंबा मिकोक मिटोक की मिकोक हाइबम लेदना अदु हाना खंदो खजिन तोरगा मिकोक तो थिबिरो अदु थिर मतुंगदा अदु द बेस तोरगा डिलिमिटेशन तोबिउ अदर एनी मागी रैशनल होइना लेबा सिगी rightful oiraba praja mayam gi magi mi masing du ta koina rational oina constituency redraw torok da problem kaim leibe na te ba adura hojik laibo issue di of course 2020 da koigi ipsa dagi di pandam lup di panna supreme court sorry high court case am tobani koigi delimitation ji matang da adu matam du gi high court ki judge oiriba misak se ma masana matam du da 2026 phobudi कोई ऑलरेडी फ्रीज तौरगा मसी थमनी ना थमग्रगा मखा ताना सी मतंग द खन दसु यारने ना 26 पॉक फ्रीज तौगिबगी मागी स्टेटस हम लय अदुई पोतो हुजिकी हाइबा हाई कोर्ट की जज से सेम जज से गांसी सुप्रीम कोर्ट हमे को अदुगा डिलिमिटेशन की डिसीजन लौबसु यावे होय को अदुना हाइबा मोइदा मसी की नॉलेज लेरबने ना लवे को अना हंदक नहान कोइना नोमदा अतोपा प्रोग्राम अमदा तौकांदा मोय ऑल पॉलिटिकल पार्टी की टीम मना चीफ इलेक्शन ऑफिसर की ऑफिस ता मोय चलगा फमिने हाय अदुदा होजि बोगी ओइना चीफ इलेक्शन ऑफिसर ना थमकपदा चपचाना कोई डिलिमिटेशन तौनना बगी केनो दी लाक लेट्री ना दुमाय हायरे ना दुमाय हाय अदुना व्हाटएवर लेडीबा पोचिंग सी कोई दी डिसीजन लगोदोरिबा बॉडी दुदा कहतारे कोइना अलर्ट ओहल होबनी मणिपुर दा डिलिमिटेशन तौबसी याय तौबु डिलिमिटेशन तौननबै दमुता मथौ तारिबा सेंसस डेटा से फेयर ओहलु 2001 गी पूरा फ्लॉप चटख्रे 2001 गी फ्लॉप चटपा पोतु मोइना टेबल दा सेमदोए टेबल दा सेमदोगा अदुगी लेरिबा अदुगी असेंबा सेंसस तुदा अदुगी सेंसस तुदगी जनरलाइज तोरगा प्रोजेक्टेड सेंसस अमने 2011 दा सेमिसे अदुन हाइरिबसिगी अरे 21 गी तौद्रे अरे तारदि हाइरिबसिगी चाही कुन सिगी टेन्यूर सिदा अखोई लेरिबा डेमोग्राफी की मागी स्टेटस से अखोई खंग नतेबा अरेगी दी स्टेट सिदा आइने साइजे दुमाइना अछुयामना मिटोप चंग खरिबसिंग कोंखांग थानादा अदुदा रिफ्यूजी मा कैंप सादा लेहन खरिब कोल एगा रजिस्टर मेंटेन तोमदबसि क्वाइ ngakpane बेगा मसि मांगन गिबरा मेंटेन तोदबरा एक मसि कंफ्यूज चले रजिस्टर मेंटेन तोमदेबा ममिंग के कोई सि के कोई काम लापनो फैमिली मी क्या लाई सही क्या सुरे अहान बर रिफ्यूजी कदाई ले अदुई मतुंदा मा सिटीजन ओरा कांदा मा एड्रेस परमानेंट एड्रेस कदाई ओय डेटा am लेती है कोई ता विलेज डायरेक्टरी नतना तोपमन त टाइम लेती सिंगक त्राबा अदु तागदि अखोई की लेबाक सिदा आइने हे हाइजबा अखोई की ममांग द लेरमि बा अखोई की लीडर सिंग सिना विजन याउदना थबक सिंग हांग हाकी पंगतों तौचल चटकी बदुना मदु पुनमक तुगी अपुन बा टेकचाक तुंग सिदी अदुम मी मयाम दुना अखोई की लाइफलाइन कंट्रोल तौचलकपा अखोई की चिंगपा तुरेन कंट्रोल तौचलकपा मसिदी अखोई दा यानीगा यारोइगा ना अखोई की ऑन लेबा निंगथौपा ना चाही लिसिंग द लाम बा खुनाय मंगसी मसाई मनै बक्ता रिफ्यूजी ओन बसी अखोई ना हान बोरमने अदुना सिगी यामना कह तारे यामना फिबम चादबा फिबम अम लेरिंगे सिदा अमुक लीगली लो ना मखोइबु लेजिटिमाइज तौननबा मखोइदा पॉलिटिकल पावर पीननबा मखोइ असेंबली सीट जनरेट तौननबा कैंपेन ओइना थुएबा अदुना मियामना हानदगी डिलिमिटेशन की वा थोलक्तंगैदगी एनआरसी की डिमांड से तौरगा लाखिबसे हौदी तौद्री मसी डिलिमिटेशन सिना एनआरसी सिबु एनआरसी से हाननबा एनआरसी की ऑब्जेक्टिव सिबु हाननबा इंस्ट्रूमेंट से डिलिमिटेशन ओइ खलाय होजिसे अदु तागदि अदुगी इंस्ट्रूमेंट दु एखोइना मदु थेंगदबा यादबगी फिल्म लाखने अदुदबु एखोइना डिलिमिटेशन की मायोक्ता लेपकपै वानी तसेंगना इन स्पिरिट ता एखोइ
delimitation da oppose to bonate delimitation to na ba idamta changa dori ba census data do madu NRC ba to matung da fair census data putho adu putho piraga adu dagi delimitation to biu hai bane sigi pochi da yana na ba sinbu na khwai dagi khoi gi ka tare line su ya ba min su ya ba podama to si asok sang na chahi lising ani hena koina lamdam sida le puda khoi da kaim ta kudong tiba laktraga India da chahi humdra manga khak pun ngai ngi sida khoi mutpagi phibum da लो मैम सेमगा रूल मैम सेमजरा अखोई तक नंजन तारगदी इंडिया गा इंडिया ने अखोई तौबिरिसिबो अखोई चौखट पर याउमिनगे दगी लेबाक से गामिनरसिना इंडिया दा पुल्लुरिब्रा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अखोई दा दु गारंटी तौरिरा नत्रगा नोइसे लोइसलदौने ना पुल्लिरा हाइबगी वाहंग अमा मणिपुर मियाम दा हंगननबगी मचाकसी मोइना तौथोरको थौंगसिंगसिना उटकदोरे मदु थोक्तनबा मियाम ना हारिबो पोछि तारगा लेंगांग ना देसिन लौबुदा चुमना चुमना लौननबा मियाम की एस्पिरेशन सी खंगना इंटरेस्ट सी खंगना लौबियो हाइ माइ थमजे असुकुई बसे मिटोप की अदुगा इलीगल इमिग्रेंट सिंग सिगी चंगचलप की इन्फिल्ट्रेशन की यामना वांग की इशू से लेरबनी लेरे खंगना खंगना तसेंगना मिटोप सिंग खंगदोकपा इलीगल इमिग्रेंट सिंग से खंगदोगा डिपोर्ट तौनकी बगी तौखिनबगी थबक से सबसाना सेंटर कदाई फावबा ngasi फावदा मणिपुर पाइखलबगे हाइबिसु मसी क्वेश्चन अमसु दम ओइरिबनी अदुना सिगी क्वेश्चन सिदा मणिपुर न थेंगनरिबा इशू सिंग तुंगी ओरकदबा फिबम दु येंकांदा NRC hana tobiro masida matam kuina lobiranu haibisini mayamge pamse dusi tobiro madugi matungda oi India ge census torko matamda madugi Manipur gi oinadi yamna chapchaba adungba asengba NRC to matamda phangpa potuna madu oirakanda kona delimitation su tobiu haibne adubu oi tawda yadabnina torpasu yai adubu matam yam kuina sangmale matam yam kuina longmalle haibisini Manipur da mitop khangdokpa aduga thangdokhibagi potse 시제 그래 두잔 미러가디 그래 파니엔 칼리 Manipur 파이스 서로가 비리바 자 사라찬드라 나무 타우바 아두가 자 징렌 봉코나 다저 봉독처리 ngasiगने SKTV संतोष बा Manipur फाइस तरह मतान सोल्यूशन जरे इंग्लिश सुंगा मुकन खुरम जरे